Ago afatukwa kodumhi. Ago afatukwa kodumhi. Ago na we va gben cafe ya vala ji. Agbenu me di be mi akponye me. Leke tututu mi awo ayi ngogbe. Mi ape de die nono de leke mi le nuwo mi le de die nono gbopo. Eya me di be mi akpo egbe nu de ka me di be makofia we fifula yi la tajinam. Eya nye akple dachi. Elego me sinam de akpe dati. Akple dati ya de mi kono akple da. Bia o me fe akple mi awe akple da da o. Elego me sinam de. Vonu me di be mafia ofifula ya nyebe. Ne mi ko anu ya kole nu dare. Vide ka mi kpona le me. Elego me sinam de. Aha, mi ape nu dudu pa paji gbo mele. Ne konu ya kole enu dare vide ka kpona le me. Gba mana na nyabe nu ita me konu ya kova emoji egbe nyebe. Akple dati ya re. Do nana be la mesena we. Akple dati. Do nu lesi le unti la me kple gbogbo mesia. Elego me senam de. Aha. Nu gbanto me di be mi akpo nyebe. Akple dati a do vuvuvuvuvu. Volia mi awe ve ame evemede. Gana akple Togo re me de kukuna mi. Mi kpogbo be mi ko akple dati ya ko le nu da. Mi kpogbo be mi ko akple dati ya efe gachito. Elego me senam de. Eyo kono de chiku. Eya mi akono atadi meblu. Eya mi akono nusia no. Nu kata me gbogbo sigbe. Gakpoto do fifila. Elego me senam de gakpoto de e do fifila. Angeto chedo onye plastic. Ya wo ya ko le nu da. Me de ku plastic ere enyakpo. Boba bia nyebe ele la me sena wa lo nu kana wole. Enyakpo ne ko le nu da ta evo. Roba de me be roba de elolo na de ndudu me. Roba de ne jogogo ka roba unde enana be nu ka nu chemical yo ko wo roba de egede na de wo ndudu me yo bele cancer na ele nu vuvuvu na elego me sinam de ta me de kuku na we ni me di be na wo nyebe jagbagba na gbogbo be ile nu ya ile nu ya wo ile nu rob atitoza atito ade ya ile fefere elego me sinam de atito ade e ya ile fefere ne ko atito de e kama wa gbogbo be wo la me ase e ya nyenu kwanto nu evelia gakpo to de me hia be na no gakpo to za o ezeme ya wati wan ko tag nu bo me hia be na za gakpo akono ndudu meblu mi atowe nyemela si gble na mereke o bo mi afa la me se ya glo mele mi afa afa la me se de ya glo mele na we ne ko ga e na kono ndudu meblu de enyi na gakpo to de enyi na de ndudu o me enyi na de zie me mi atowe ne gakpo gede o la me de enana dolele elego me sidai ne gakpo gede ndudu me ne enana dolele elego me sidama nu avelia imedibe mi akpo e ya nyebe ani amele dasi ni mele dasi de chopping board ya le yo adasi fi alo ne ezen wa ko dade ni aji ako de gakpo hu ka me kama wale ko dade eyi mele dasi fi fla ne popo de machina we eyi mele fi fla ne le popo de le nyate femere pamplo ya ko we for Ghana du come Togo du come pamplobo elego me sinam de pamplobo for leke ojo afi onyebe eyi atogbe me board mi ade ya onyebe ne vai play rubber chopping board yi China to wo machina welo mi ape politician were o ya make o trade obe trade deal no nya wo trade deal ko epa nu imedibe mi awo eya nyebe mi akpogbo be mi anonu ya oza akple datie kple chopping board yi mi ko le elacho le jire mi anoza atito hade mi ape de die nonota magdonya de kanawe ne le chopping board za eko eyi kakla ya ne ko le nu chole enu ya jide egede na de njudu ome ta imagine benele alo susu bene ko ela ko dadeji ya ne le chole roba ji roba de agede ndudu me nawe agede la me nawe yo nye dolele ole miana mega gble ke nye mela si gble na America o elego me sidam de nye mela si gble na America o bo mi ape dedie no no de ya ta meva
amade ke ma ko o ga popo de ava ko gble mi apa agbemo agbedo na mi o ma ga gbenya de ka kota de pamplo ya ko onu ya e ya nye ma meze de meze kaka oje fofo meze echi ya ta oje fofo von ko me po gble ne ele po de meze ele go me sinama de meze tamia to me ko le fefe klo a Ghana du come Togo du come re wati wan vuwe ya tetepe factory yo nyeba jidudu maga ko chopping board angetore cover Togo du come ma ko angeto cover Ghana du come miabo immigration wore wa check bere mega hianu ya le Ghana du come e ya nyema le jojo le Kenya be fifia over hemona tilapia be mega va Kenya ya obe you are now sanction trade sanction obe you are now the sanction if you be who you dey trade business emela alo contract emela nu you watch na China ne wa cover you obo dumere o me na China nya tanu you join yobe China ya akpa yo ko GM ko le nyinyire ya China le chochova Kenya du come yide news mena na kpomera Ghana trade union ka ele miasi nu ka le chochova Ghana du come ele go me sinamde aha mi ma tobe mi akpe China trade union le miasi alo trade business le miasi ta China konu si anu ko va Ghana du come akonu si anu ko va Togo du come yi pamplo bode Ghana du ko pe Togo du come cheta ojebe nu ko ya ko va nu ko angeto ko va nami ele go me sinamde no vinye nwe ya ta me va agbenkere mi afa la mese mi afa dedie no ya ta me va no vinye mega ko fe klo o ne jidudu osere ne jagba ne gbobere o ma cho tilapia cho China ko ba na mi o awo afu enye ma le fuma gbogbo re mi an to kla che mi ati wanyi mi aba apa yin la je be no check nu dudu yo lo no na ne la me ne se Ghana du ko mi apo ame yo wa wodo na mi le Ghana du ko me ame yo wa wodo na mi le Togo du ko me me ko le fefe o ele go me se na me tan egbe mi abe chopping board magble gachi ne ko le nu du de e ya glomele gachi mi ko le nu du de ya glomele mi atowe mi na la me ne semi mi na de ne la me ne semi ne jidu do le se sekode edume to le gbogbo na be de pamplo bode Ghana du ko pe Togo du ko me nowhere atito na mi ne miza ne no tasi China fe Robert okoko va Ghana pe Togo du ko me na mi ne la me ne semi mi atoyo le be ne Africa fete me bien keke pe jogbe nwe na we